Na početku sam bila mekana i sve je išlo znatno lakše. Ali s vremenom postala sam zatvorena i teška. Naravno da je stvar u meni. Nosim težak teret i nikako da ga se riješim. Problem je što to držim u sebi, ali stvar će kad-tad izaći na vidjelo. Izbacite to iz sebe. Olakšajte se uz Portalak. Portalak je laksativ koji sadrži laktulozu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Nekad su stvari tekle prilično glatko. Kasnije, kao da se u mene nešto zatvorilo. Od tada u sebi nosim težak teret. Pokušavam omekšati stvar, no nikako da nađem izlaz. Satima sjedim i čekam povoljan vjetar, iako ne miriše na dobro. Izbacite to iz sebe. Olakšajte se uz Portalak. Portalak je laksativ koji sadrži laktulozu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Kao mlada bila sam prilično otvorena, ali s godinama kao da se nešto u meni zaglavilo. Danas je stvar prilično kruta. Duboko u sebi osjećam da nema pomaka, nema izlaza. Teško se nosim s tim, no svejedno guram dalje. Izbacite to iz sebe. Olakšajte se uz Portalak. Portalak je laksativ koji sadrži laktulozu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Mučko jedno đubre. Đubre! Đubre! Mučko đubre! Pa znaš šta, ti si obični smrdljivi smrad kao pola Hrvata koji... Ajde, ajmo žele dalje! Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo mora tu montaž da